Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Training kang City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpapadagos. Naga City Drug Summit gigibuhon sa aga. Duwang motorsiklo sa Goa Camarines Sur, sinalpok ning SUV tulugadan. Driver kang SUV may alcoholic breath. Second South Luzon Invitational Basketball Tournament maarangkada na. Kuya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Apat na aldaw na Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Training kan City Disaster Risk Reduction and Management Office padagos na pinagigibo. Uya sa kuyang report. Sa laog din apat na aldaw, pinagigibo kan lokal na gobyerno kanaga ang Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Training. Nagpod ini kan January 27 na matapos sa January 30. Susog kay City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Reyno Rodriguez, ini dapat si pinakaerot ng training na ginibo hulita inyang pundasyon kan gabo sa training kan CDRRMO. Ini makakatabang sa pagpapapusok kan paggibo ning policy as in strategy. Ini dapat ang ginigibo poon sa mga barangay hanggang sa lokal na gobyerno kanaga. Ini pong training, ang ano po kayo ni is itong local or city disaster risk management plan. Primarily, ini po dapat si pinakainot na training, but since nag-assume po kita nasa second half na, very important po ini as foundation katong gabos sa trainings na dapat itao, especially when it comes to policy making, budget, strategy na dapat ginigibo po from down the line sa barangay hanggang sa tong syudad. Kabali sa training ang mga personahe kan CDRRMO, City Planning as in City Health Office, yaon man ang mga partner agency kan LGU Naga na Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Education as in iba pang private sector. Ang pagtatarabangan na ini ang importante para subot maintindihan talaga kung ano si dapat nagibuhon kung may kalamidad. Dagdag pa ni Rodriguez, ang pagpaplano ang may dakulang papel sa paghahanda sa mga raot ning panahon. Hulita na babalikan ini kan barangay as in LGU Naga. Ang mga kaibahan ta po digdi si gabos na miyembro po kang CDRRM Council. Ini po si itong core group, arog po kang city planning, city engineer, city health, and ibang mga opisina pa po. Tapos si mga partners na po, arog kang PNP, BFP, DepEd, ang itong Naga City People's Council, si Chamber, and other partners po, private sectors, ta ang gusto ta pong makapacitate ang gabos maintindihan na siyempre po pag daig ka kayo nagplano, garo you're bound to fail. So ito sa pinaka-importante sa papel, with all due respect, by quoting halimbawa ang Biblia, kumaga ito si source kang pigbabasa ta para maintindihan to sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Iyo man kung uga kitang kalamidad, halimbawa bagyo, pagbaha, dahil kung minsan nadadara kita kang emosyon ta, very important po na si plano binabalikan or yaon po permi available sa barangay, sa syudad. Ang pag-andam kan syudad dapat ginigibo maski mayo pasubotin maraot na panahon para maaraman tulos kan lokal na gobyerno ang mga gigibuhon asin mismo kan mga residente kan syudad. Para sa Jaran TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, dakulang pasalamat man kan CDRMO sa pakikipagtabangan kan Department of Education Naga sa saidang opisina pag mga pag-urulay manod sa paghahanda sa kalamidad. Susog kay CDRMO Head Reyno Rodriguez, aktibo man ang mga DRRM sa mga eskwelahan, pati naman kan mga private schools na nakikipag-koordinar sa sainda. Mientras tanto, may binubuo man silang grupo ng mga NSTP students na ma-survey kung bera ang mga harong sa Naga na may second floor na tugot magpadagos ng mga pamilya, tanganing mabawasan ang bilang kan pamilya na mapasiring sa mga evacuation centers. Kaibahan po si DepEd, and with all due respect man sa ida, talagang very active man sinda. Si mga eskwelahan po sa private, fortunately yaon sa to si Sir Mike Padua, siya po baga ang saro sa mga kang family kang Villanueva sa Naga College Foundation, ang ang UNC, tapos ang
ang Ateneo, very close man po sinda sa pakikipag coordinate sa MUYA. Actually daw ito mga BLS, first aid training, kaibahan po ang USI. Pero may pong nag-a-avail po katong ano. So yaon po si partnership. Actually may pigbubuo po kada na-mention ko naman in last year na itong partnership with NSTP students na matabang para magkaugwa katong survey baga katong matapos na itong mga tao na gustong mag-offer kan sa indang harong just in case may pagbaha. Tangani pong mabawasan ta si tendency kan mga tao, numero kan mga tao na dapat magduman sa evacuation centers. Sa iba pang bareta, padagos ang pinagigibong business one-stop shop sa Naga City Hall. Asin kabali mandigdi ang BFP Naga sa pagtaonin permit. Sinabi ni Deputy Fire Marshal Erwin Versosa na depende sa espasyo kan sarong negosyo ang saidang dapat na ilaag na fire safety precautions. Halimbawa, kung dakula ang negosyo, kinakaipuhan na igwang sprinkler system, dakol na fire exit as in automatic alarm. Para sa sadit ng negosyo, pwede na ang sarong fire extinguisher as in sarong emergency light. Kapag kumpleto na ang mga ini, matatawan maning permit kan BFP Naga ang sarong negosyo. Depende po sa type of occupancy. Kung darakulaon po, may sa fire code, may ibang mga requirements po yan. Kaya pa ng sprinkler system, mga dakol na exits, automatic alarm, bakol lang manual, and dakol na naka-install ng first aid for fighting appliance. Pag saradit malam po, siguro sarong fire extinguisher, sarong emergency light, pwede na po yan. And of course, na nawawara dapat yan, may alternative exits po. Sa iba pang bareta, ang mga body-worn cameras ang daiban required sa Bureau of Fire Protection Naga kung may mga operation o pagresponde ng kasulo. Sinabi ni BFP Deputy Fire Marshal Erwin Versosa, ang body-worn cameras ang ginagamit lang kapag nagkakaigwan ng fire inspection sa mga establishments sa syudad ni Naga. Inihuli sa ipinautob na kasuguan kan Department of Interior and Local Government. Tanganing maging transparent, professional as in igwang accountability kapag nagigibo ng fire safety inspection ang BFP Naga. Pag operation po, dahil man po required mag-body cam, ito pong POC o push-to-talk over cellular or body-worn cameras, ginagamit po ito sa tuyang pag-inspection or fire safety inspections po sa mga establishment. Yan po, pigpat-utob ang sa tuyang DILG, National Headquarters hanggang hindi po sa baba, para po maging transparent ang pagkakandak ng inspection kung sa tuyang mga fire safety inspectors po. Transparent, maging professional sinda, and may accountability po. Sa iba pang bareta, huli kan sunod-sunod na insidente nin pansasalisi sa mga stall sa Naga City People's Mall, Market Enterprise and Promotions Office. Madagdag subot nin CCTV camera asin mas maging higot ang pagre-rekorida kan mga gwardya. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa tabang kan mga nakabugta na CCTV camera sa palibot kang Naga City People's Mall o NCPM, madaling nabistuan mga suspect sa anong na theft cases na nai-report sa opisina kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO kan nakalis na taon. Huli ka ini, ipapasunod ngunya na taon ni Market Superintendent Ramon Florendo ang mas sigot na pagre-rekorida kan mga market guards sa palibot kang Naga City People's Mall asin pag-enganyar sa mga stall owner na magbugtak ni sa diring mga CCTV camera na makakatabang sa pagresolber kan krimen sa syudad. Limitado man lang, siguro more or less mga 6 reported cases. But these are simple cases of theft. Na halimbawa, kung sasaod ka, maibabakal ka paglapag mo, mayon sa iyong sinaudan. So, although this is simple theft, but we take it seriously na di man dapat siring kaya. So, we are very strong in our determination purong na sa market security na paigtingon itong pagronda, and we're trying to add up CCTV and encouraging the store owners to install their own CCTV cameras. Igwaning mga resolved cases, may mga resolved cases ba niya na-identify sa CCTV. So, dahil manggayo kaseryoso ang problema. Sa ngunyan, may 52 na CCTV camera na naka-installed sa palibot kang NCPM.
Alagad nag-request pa ang MEPO ning dagdag na pondo para sa dugang na 10 hasta 20 units ng CCTV. Ang nasabing dagdag ng mga CCTV camera ilalaag sa mga robbery-prone areas o sa mga lugar kung saan nangyayari ang pangsasalisi. Base sa ginibong crime mapping kang MEPO, sa may pabenas sa 3rd floor kang NCPM, perming nangyayari ang insidente nin pangsasalisi. Hulit tadakol ang taong nagsasaod digdi bilang bagsakan kan mga produkto. More or less mga 50, as high as 52. Nakakalat yan magkung sa ground floor, second floor, second, third floor. Nag-request ako ng additional budget. Probably mga additional mga 10 to 20 cameras we will be installing. Actually, ginigibo mi digdi, nagka-crime mapping sa normally nangyayari ang salisi. Itong mga robbery-prone area, may mga attempt, tama man yung robbery last year, pero kung may mga attempt na mga report, halimbawa na pupurbara na rangkahon ang kandado, so duman mi install. Although ang priority mi itong mga access, ta importante, identified ang tao paglaog sa market, pagluwas niya, identified man. Actually, duman sa Pabenas, duman sa 3rd floor. Ara mo duman matao, urog na kung early morning, and then late afternoon, yaon duman ang saraudan. So, wholesale kaya, sa retail duman ang bagsakan, kaya yaon duman ang puon kang pagsaud kan mga tao. Mientras tanto, apwera sa mga naka-installed na CCTV, igwamanin 25 na market guards asin mga volunteers ang opisina na nagmamantener kan pasi orden sa luwas asin laog kan NCPM. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, may pakiulay man ang Market Enterprise and Promotions Office sa publiko. Urugda si mga nagsasaod sa Naga City People's Mall na dai maraya na magbalik asin magsaod giraray sa People's Mall. Hulita, kinukonsidera ining isolated cases. Hulita, haros 30,000 na tao kada aldaw ang nagsasaod digdi. Asin 3,000 man ang mga paratinda ang yaon kada aldaw. Pagirumdum na sanakan MEPO, permisubuot pa siguraduhon ang mga gamit para dai mabiktima kan mga parasalisi. Inag po, dahil po kamo maraya, ta ini isolated cases ini. Sa 30,000 na tawong nagsasaudi di Urual daw, sa estimate niya, igwa kita ning kulang-kulang 3,000 na paratindarigdi. That incidents are inaapon na isolated. Dahil po kita maraya. Pero ako nagpapagirumdum po na pasiguruhon taman na sa tuwa yung mga gamit. Dahil ko man sinasabi na maano na, garo kadipisil lang magsauli dito, dapat alertado ka na, man, extra cautious lang kita. Dapat conscious kita. Nevertheless, makakatipid kita digdi, presko ang mababakal ta, kadapol kitang choices. Sa samuyang pagbabalik, Drug Summit kan lokal na gobyerno kanaga gigibuon sa aga. Yan asin iba pang nangingerot ng mga bareta, digdi lang yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Magkaibahan mo dyan sa custodial facility kang Pasado alauna immediately pagkaagaw sinabi ni Roberto ang exception sa investigation. Newsway. Komprehensibong pag-aadal kan kamugtakan kan iligal na droga sa syudad ni Naga. Tuto karon sa Drug Summit nagigibon sa aga. Ang kumpletong detalye sa report ni Malvin Machado. Mayong aldaw sa loob ng sarong simana na nababakantang record kang anom na police station kang Naga City Police Office kan mga personang naaresto sa illegal na droga. Drug by bust operation man ini, search warrant o warrant of arrest. Sa aga, dideterminaran ang kabilugan na sitwasyon kang epekto kang illegal na droga sa syudad sa paagi kang Drug Summit na may temang towards a safe, healthy and drug-free Naga City. Papartisiparan ini ka mga punong barangay na yung chairman kang Barangay Anti-Drug Abuse Council, PNP, City Anti-Drug Abuse Council asin iba pang stakeholders. Susug kini Sir Tote importante kang Naga City Dangerous Drugs Board. Tuto karon subuot sa Drug Summit ang pagpapakarhay ka mga programa laban sa illegal na droga pun sa pag-aresto hasa sa pag-ataman ka mga na-involto sa paggamit kaini. Mairing ta po it's not only on the enforcement side, iyaw na po ang kapakarayon taan sa po yung mga intervention, treatment and rehab. So, ina-expect na mapakaray ka ang flow, linda, kasi matutukan na dahil na talaga sila magbalik hanggang sa aftercare, anong mga programa sa inda. Kasi aram naman mga pag-inuula yung droga, usually may relapse prevention. Pero pag natantang programa, baka sakay talagang dahil na sila magbarilik, at diretso na kita na talagang mabawasan ang mga personalidad na naging biktima dyan. Sa ngunyan may 15 barangay na ang Naga na pinagdeklarang drug-cleared barangay. Sa Drug Summit sa aga, liwat ining reripasuhon. Ibabali naman kung paano ang estilo kang pagdistribuer kang illegal na droga sa syudad. There are already 15 as per the parameters given by the PDEA
none are clear. So, but then, kanina po igwa, it will be presented tomorrow kung anong mga areas yan, anong mga barangays ang flooding, and ano ba ang mga mode of transaction. Pero ito i-report nila sa mga meeting ni. Gigibo ng Drug Summit sa Ateneo de Naga University sa Aga. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Tulo ang pinagbawian din buhay sa nangyaring road crash kasubagong aga sa Kalabaan kan Tinampo sa San Juan Bautista Street sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Nag-overtake subot ang SUV na pinagmamaneho kan sarong 19 anyos na soltero sa sarong tricycle hasta masalpok kaini ang kasabatan na duwang motorsiklo. Kabali sa pinagbawian nin buhay, ang sarong lalaking estudyante asintugang kaining sales lady na lunad ning motorsiklo, pati na ang habal-habal driver na may lunad man na pasahero na pinagdara sa sarong ospital sa syudad din Naga asin pinagbubulungon niya na. Ngunya na hapon, kinumpirmar sa GNN TV48 Naga ni Police Major Ronald Brugada, Chief of Police kan Goa Municipal Police Station, na may lisensya ang driver, alagad na mamarong subot ining arak. Nasa kusdiyan ngunyan kang Goa Municipal Police Station ang driver na sasaangatan ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury, damage to property, asin suway pa ang posibleng kasusubot kay ni sa drunk driving. Yung driver, no, although tama yon, 19 years old siya, pero may ano siya, may driver's license siya, no? Hindi yung student permit na napapabalita dati. So, may driver's license siya. And yung SUV, nasa tagilid, naigilid naman kasi nga wasak yung unahan niya. At yung driver ng SUV, nasa custody namin yun. So, ginagawa na maanahan namin siya ng ma-filean, ma-inquest, may file yung kaso ng multiple reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property, no? And titingnan namin kasi pina-examine mo yun sa doktor, so may alcoholic breath siya, so baka pumasok din siya doon sa drunk driving. Yun ang namin yun. Galing kasi ng Naga yun eh. Galing ng Naga. Yun actually Ben, yung sabing nakainom, yan yung mga naka-healing nung una, no? Sa iba pang police report, ang 11 most wanted person na sunod-sunod na aresto kan Police Station 3 kan nakalihis na semana sa park and search warrant operation. Ang dakulang accomplishment sa buot kan Police Station 3 ngunya na bulana, kadaklan sa mga nadakop na akusado, imbwelto sa ilegal na droga. Siniguro man ni Police Captain Anthony Bueza, Station Commander kan Police Station No. 3, mantinido lang ang sidang kampanya na arestuhon ang mga personang may inaatubang na kaso urog na si mga imbwelto sa ilegal na droga. So sa ngunyan po, kaya po kami, kumbaga sa successful po itong pagdarakop ngayon. Lalo na po ito dahil po ito sa regarding po ito sa mga kinakasangkutan yung mga illegal drugs. Di man po yan nagpupundo, so hanggang matapos po ang taon yan, kaming may accomplishment pagabot sa drugs. Padagos sa mga police report, di pinagtotolera ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalio Jr. kan PNP Camarines Sur ang anuman na klase din illegal na sugal sa bilog na probinsya. Kung kaya pinagsugo kaini na darakopon ang mga nasa likod kan pagsugal, mas kaini pinagigibo kun may gadana. Ang mga impormasyon na ini ang nakakaabot man sa opisina ni Police Colonel Olaya, pakiulay kan opisyal sa publiko na kung may naoobserbahan o kung may nakuang impormasyon dapit sa illegal na pagsugal, i-report initulo sa CSPPO tanganing madakop ang mga imbwelto. Pag sinabing illegal na sugal, illegal yan. Napupunta. You give us timely information, taga napupunta. Ako itong istorya sa nang inabutan, sikiran pala na ilumong na. Diba? Kaya nakikita may mga gadgets, may cellphone. Remember, kami police, hindi kami nagtotolerate yan. Minsan kaya, nakakapot pa dyan sa kuya. Ano yan? Ngayon siya may gadan. O ano yan kung may gadan? Kaysa dahil maging kita nakakapagpapuloy. Pero ang sinasabi kong bawal yan, bawal. Kaya kung may mga the same information, sabihin nyo, timely, nalang contest.
Sa iba pang bareta, 108,000 pesos ang kaipuhan na pampiyansa kang akusadong si Ayas Den, na rank number 1 municipal most wanted person kan San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station sa probinsya kan Camarines Norte. Naaresto ang nasabing akusado, huli kan warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness. Halis sa korte na pinag-implementar kan San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Mark Anthony Armea. Padagos sa mga bareta, huli kan magayon na performance pag-abot sa pag-implementar kan mga programang pansiguridad asin pangkatuninongan kan 903rd Infantry Brigade Philippine Army. Liwat ining pinagrekonosir sa paakan pagtaonin Internal Security Operations Campaign Streamer Award sa pinag-iwang New Year's Call kan Southern Luzon Command. Nag-atindir sa nasabing aktibidad ang mga commander kan Task Force Katagalugan asin Bicolania. Siring man ang mga representante kan Tactical Operations Wing Southern Luzon asin Naval Forces Southern Luzon na pinapusog ang koordinasyon sa manlain-lain na ahensya kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Sa paakan sangguniang Panlunsod Resolution No. 9-250 Series of 2026, pinagdeklara ng nasiiraram kan state of calamity ang syudad kan Tabaco sa probinsya kan Albay, huli kan pag-aalboroto kan Bulkan Mayon. Kasabay man kaini ang kasuguan na ipasunod ang mandatory evacuation sa mga nakaistar sa barangay kan Magapo, Buang, sityo nagsipit sa barangay Marirok, barangay Oson asin Buhian nagabusyaon sa 6-kilometer permanent danger zone. Basado man sa first quarter meeting kan CDRRMO kan Tabaco, nakapag-register subot ininin 489 families o 1,787 individuals bilang internally displaced persons na pinakahalangkaw na bilang sa mga IDPs sa bilog na Albay. Sa pagkakadeklara bilang nasiiraram kan state of calamity ang syudad kan Tabaco, magagamit na ninda ang Quick Response Fund na nasiiraram kan Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Padagos sa mga bareta, Second South Luzon Invitational Basketball Tournament, maarangkada na. Ang kumpletong detalye sa report ni Campus Correspondent Dylan Talagtag. Sa ikaduwang pagkakataon, masanib puwersa ang mga bisadong liga sa Bicol asin South Luzon. Ang Oragon Basketball League, Bicol Universities and Colleges Athletic League, asin United Collegiate Championship League. Ini ang Second South Luzon Invitational Basketball Tournament. Obheto kan tulong liga na magatod nin kakaibang kawat asin eksperyensya bako lang sa mga basketball fans kundi sa mga basketballista mismo sa laog asin luwas kan Bicol. Ang oportunidad na ini sarong paagi para maipahiling kan mga atleta asin teams ang saindang talento, passion, disiplina asin pagkasalaro. Ang collaboration na ini, saro sa mga misyon kan Oragon Basketball League na magtaong oportunidad na mapakusog ang skills kan mga basketball clubs sa laog kang region. Kasama to sa roadmap ng Oragon Basketball League, bringing a tougher challenge to our basketball clubs, basketball entities dito sa region natin. Ito yung pangarap natin, to ensure na yung mga players natin dito would be ready when they go out of the region. Anom na teams ang mabakbakan para sa Kapanganahan? Olivares College Parañaque, Guangming College Tagaytay, Faith Colleges Batangas, Naga College Foundation Incorporated, Amando Cope College, asin University of Nueva Cáceres. Kabang-abang ang magiging laban kan mga teams, ninulit asin dabistadong matitibay asin maliliksi sa laog kang hardcourt. Anom na teams na may sarong obheto ang madominar ang Second South Luzon Invitational Basketball Tournament. Expect high-octane games, expect talagang, mapapasigaw ka. These visiting teams will come ready. And of course, our teams here in our region is preparing as well. Apwera sa anom na teams, sarong man sa inaabangan ang special exhibition game kan WB Sofia asin Oragon All-Stars na parehong bistong expert asin makukusog sa lado kan basketball. Ito yung isa sa mga feature natin. So ang initial arrangement natin, let's pray na hindi mabago yung lineup, but ito yung ating ine-expect na darating. And the rest of the Sofia team, magagaling to. Hindi to natatalo sa ligang labas. Ang Second South Luzon Invitational Basketball Tournament gigibuon sa February 6,
February 7 as in February 8 sa UNC Sports Palace. Sa tuyang abangan as in suportahan ang mga teams na mataong onra sa sindang kanya-kanyang lugar. Well, I'm inviting everyone, to come and join us this coming February 6, especially 7, and a championship game by February 8. Mapapanood ninyo ang mga paborito nating Uragon popular players. Lalabanan nila itong mga visiting teams coming from Olivares Colleges, from Faith Colleges, and Guangming Colleges. So, abangan natin and stay tuned. Madadala ng tournament via live stream kan GNN TV48 Naga, official Facebook page kan Oragon Basketball League, as in Oragon Sports TV. Para sa GNN TV48 Naga, Dilan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong naninggenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyong official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Kristen Reyes, as in ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. The battle for regional supremacy is back. 3 leagues, 6 champions, 1 city. All roads lead to Naga sa pagsasama-sama ng pinakamalalaking liga sa South Luzon. Oragon Basketball League, United Collegiate Championship League, Bicol Universities and Colleges Athletic League, the second South Luzon Invitational Basketball Tournament, Olivares College, Parañaque, UCCL Season 19 Champion, Guangming College, Tagaytay City, UCCL Season 19 Silver, Faith Colleges, Tanawan City, Batangas, UCCL Season 19 Finalist, Naga College Foundation, OVL Season 1 Champion, Amando Coffee College, Tabaco City, Albay, Cal Season 7 Champion, University of Nueva Cáceres, sa 2025 Regional Qualifier, February 6 to 8 at the UC Sports Palace, with special exhibition match between W. Sofia Basketball Team versus Oragon All-Star, live stream via GNN Naga Digital TV Channel 48.1, Oragon Sports TV, Oragon Basketball League Facebook page, and GNN TV48 Naga YouTube channel. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. this is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?